Hello bantu banjye, uyu ni Djihad Gydros nk'ibisanzwe musanzwe mumenyereye ku byegeranyo bitandukanye nagiye mbakorera bigendanye n'iyobokamana. Aha kanya ngarukanye ikiganiro kivuga kuri telefone. Akenshi abantu ntibibaza ibintu biba inyuma ya kiriya kirahure tubona hahishwe amabanga menshi atandukanye, kandi telefone akaba ari igikoresho kiri mu bintu bituma ubuzima bw'abantu benshi bugenda bukendera. Cyane cyane telefone igizwe n'utwuma twinshi cyane tugiye dukozwe mu mabuye y'agaciro. Ayo mabuye y'agaciro akaba ava ahantu bita muri Kongo. Igihugu cya Kongo ni igihugu gikungahaye ku bijyanye n'ubutabire cyangwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yifashishwa mu gukora telefone. Telefone igizwe n'ibice bitatu, harimo motherboard, battery n'akandi gace ko hasi kitwa subboard. Ibyo byose iyo biteranyije ugashyiraho screen, nicyo gikoresho tubona cyahinduye ubuzima bwa benshi kugeza ubu mu iterambere. Ndavuga telefone iyi ngiyi igendanwa. Telefone ubundi yashinzwe ahagana mu 1432 gishyizweho ihimbwe n'umushakashatsi mu bijyanye n'ubutabire. Uwo akibona yuko telefone ari igikoresho cy'akataraboneka kije guhindura isi, byahise byitabirwa n'ibihugu byinshi gukora telefone. Telefone nyinshi za mbere zikaba zikorerwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Iki gihugu kikaba nacyo gifite amasosiyete menshi nka Samsung, LG n'ayandi akora telefone. Tujye ku bijyanye n'ibikoze telefone, twabonye yuko biva mu mabuye y'agaciro. Ayo mabuye y'agaciro niyo usanga apfiramo abantu benshi mu birombe bya Kongo, aho usanga abayobozi batita ku bijyanye n'abagwa mu birombe bishwe n'amabuye y'agaciro. Baba bacukura bagwirwa n'ibirombe ibihumbi magana. Ese wari uzi ko telefone buriya ari igikoresho gihindura isi, gihanahana amakuru ndetse mu gihe gito cyane? Njye dukomeje kubana ni Djihad Gydros. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda dukora. Telefone ya mbere yahawe umwami ndetse n'abashefu bakeya itangira kugenda isakara, aho yagiye imenyekana mu mpande zose z'igihugu. Telefone abantu bagiye bitabira kuzigura, aho muzi nka telefone yitwaga Motorola cyangwa zimwe zari zifite ibyanteni birebire. Amasosiyete menshi yagiye yitabira kucuruza ibikorwa byabo mu gihugu, ndetse kugeza naho umukene cyangwa se wa wundi uvuga ko atishoboye abasha kwigondera telefone. Amasosiyete menshi yagiye yagura ibikorwa byabo ndetse no gukora telefone, bisanze baramaze igikoresho cyitwa telefone cyaramaze gusa nkaho kibonwa na buri wese. Ubu ngubu ntabwo bikiri ngombwa kugendana ibifurumba by'amafaranga, hato abajura bakaba banaguca n'ijosi. Biroroshye cyane kuba telefone yarakemuye icyo kibazo, kandi abantu bakagira umutekano w'amafaranga yabo. Twavuga nkaho usanga abantu bafite amamiliyaridi bagendana kuri telefone, bidasaba kuba wafata igifurumba cy'amafaranga ngo ukitwaze mu mufuka. Telefone yahinduye byinshi, aho abantu batumanaho batari hamwe, ndetse byambutse n'amahanga, aho usanga umuntu avugana n'undi batari kumwe. Aho twavuga nk'imbuga nkoranyambaga, Facebook, WhatsApp n'izindi. Usanga abantu batumanaho bakoresheje telefone. Ese wari uzi yuko umuntu ashobora kureba kuri telefone hagati y'iminota 80 cyangwa iminota 120?